Hello, chị Bày Namaste. Với na chuan he video a hian in comments lu tak tak te ron reply na kanei do na. In comments te kha ron reply pa in kan zir ho do na ni. Khang questions in mi ron zo na te poimo deuh deuh ka ti ho te kha he video a hian kan zir ho don ni. Ole thil dang soi cheuh to lovin lo chan ngal mai la comment number 1 na chang hian comment pakhat na chang hian Miss Lia Dia gay ti man na tur ho hi lo soi chiang te a please. Hemi hi Lia le Dia hi i man thai na tur chu i difference shana om lawa i mang thai ve ve a eng sentence a po past tense ani phot chuanin entirnan I have done my work, I have eaten my food khatyang soinan khanin i chu ka ei to ka hna ka zo to tiang soinan khan a man thei ni mene apna kam kar liya मैंने खाना खा लिया क्वेश्चन आते po क्या तुमने खाना खा लिया चोई ei to em chuanin क्या तुमने काम कर लिया na i thok zo to em khatyang te zo nan khan liya a man thei ni chuanin dia te po man thei tho ani khatyang a khanin liya aya khan dia te po i mang thei tho ani क्या तुमने काम कर लिया हाँ मैंने काम कर लिया हाँ मैंने काम कर लिया ओ ना का zo to e na ka thok zo to e tiang soi nan khan हाँ मैंने काम कर लिया te po asoi thei ani khatyang a khanin hei hi man big tu ti kha a om chang lo ni dia hi hemi sentence a man big tu ti kha a om lawa hemi dia hi hemi sentence a man big tu ti kha a om shan lo ani a man ve ve thei ani ti kha kan lo she don nia chuanin a next a chuan gaye ti kha gaye hi went English chuan went tuna gaye man thei na te kan lo en lenga gaye hi मैं स्कूल गया खाखाचु सिंगुलर गया का मांगता ने वह स्कूल गए थे वह स्कूल गए थे वह चु them they khatyang soinan khan वह kan mangta वह स्कूल गए थे a chuanin गए ka mangta ni they went to school they went to the market वह बाजार गए वह बाजार गए थे te kan mang thei ni khatyang a khanin गए mase singular a chuan I went to the market मैं बाजार गया था गया ka mangta ni khatyang a chuan singular a chuan gaya chuanin plural a chuan gaye ti kha kan lo mang thei ni kan mang don nia adut le a chuanin du tia khan pasan le chai man dan tur min shil thei angem o shil thei pasan hi like soina ani ti kha ama khan ka soi to a like soinan big chuan pasan ani chuan chai hi thil imamo khang soinan needed ithil du te isoinan ithil mamo soinan chai tuna entirnan chai man theina te chu मुझे वो सामान चाहिए I need that thing I need that thing I really need that thing मुझे वो सामान चाहिए tianga khan so thil so ka mamo ti soinan khan so bungra so ka mamo ti soinan te khatianga khan चाहिए imang thai ani chuan I need that person मुझे वो इंसान चाहिए I need that book मुझे वो किताब चाहिए chuan I want tuna I like tiang soina khan मुझे वो किताब पसंद है I like that book I like that book I like that man मुझे वो इंसान पसंद है मुझे वो आदमी पसंद है खत्यांगा खान I like ती खान मुझे पसंद है like to पसंद है ती सोइनानी ती खा kan lo shedonya to the next question here Sadiq Barbhuya 261 किस तरफ उसको मिजो में क्या बोलते हैं किस तरफ उसको मिजो में क्या बोलते हैं
hi kis taraf khoi lam nge, which way. Ti soina kha kis taraf kha khoi lam nge, khoi kong nge. If you ask about the way, then it should be khoi kong nge. Like अगर आप पूछते हैं ना कौन सा रास्ता का तरफ है तो किस रास्ते में, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं खोई कोंगे खोई लम्गे, लाइक खोई लम्गे तो खोई लम्गे, आप खोई लम्गे भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद को मिजो में क्या बोलते हैं? शायद को लाइक अनिमेट है, शायद को अनिमेट है बोलते हैं मिजो में, अनिमेट है और मेट है। लाइक आपको रिप्लाई किया है किसी ने कमेंट में, मेट है या अनिमेट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट्स को आप जारी रखिए। comment natin kanin indudu inlauzo thaya chuanin comments te kha kamanjangin kalau chiaranga chuanin kalau collect lenga chuan answer te nakina ashanin video yang hian karon siam le don ni tianga video siam tha indi chuanin he video hi inlo like le theu don nia chuan thadewin inlo ziranga chuanin hindi thataka in trong thai ka bei sei chuan in mamo angte in soi thai ka bei sei ole in zirna. All the best. See you in the next video. Bye bye.